Tayaq sınıp Sulaymon paygambardын mubarak denesi жерге чыгылды. Sulaymon paygambardын padişahçılığı Allah'tın özgöçe keremetlerine tolğan edi. Allah Taala aga şamaldı, kuştardı jana baş iýbegen jinderdi moyun sundurgan. Sulaymon paygambar Baytul Maqdis, Mescidül Aqsa'nın kuruluşun buyurganda, bul iş kadimki adamdardın kolundan kelbegen oor iş bolçu. Al jinderge dengizden tübünün bermetlerdi çıgarıp kerүүnü, toğlardan oor taştardı kesip kerүүnü buyruk kıldı. Sulaymon paygambarga özünün dünyödön ötörü ilham kılındı. Al jinder anın ölgönün bilip kalsa korkuları jogolup işti taştap koyot dep tınçsızdandı. Oşonduktan Allah'tın buyruğu menen tunuk mirhabda tayağının jardamı menen turup ibadat kılıp durgan abalda kaldı. Oşol abalda anın canı alındı. Aylar öttü. Jinder Sulaymon paygambar alardı karap turat dep oylop күн түн дебей эмгектене беришти. Мечиттин улуу дубалдары жана мунаралары толугу менен бүткөрүлдү. Курулуш толугу менен аяктаганда Аллахтын буйругу менен бир курт анын таягын ичинен кемире баштады. Таяк сынып Сулаймон пайгамбардын мубарак денеси жерге чыгылды. Ошондо гана жиндер айлар бою дүйнөдөн өткөн пайгамбардын көзөмөлүндө иштеп жүргөнүн түшүнүштү. Куранда айтылгандай, бул окуя жиндер кайыпты билбесин ачык далилдеди. Эгер алар кайыпты билгенде, мынчалык узак убакыт азаптуу эмгекте калмак эмес. Бул улуу курулуш бүгүн да Аллахтын кудуретине жана Сулаймон пайгамбардын акылмандыгына күбө болуп турат.